Hey guys, umunsi ngiye kubereka uburyo ushobora gukorera amafaranga muri FMC Pay kandi bitagusabye kugira umuntu n'umwe utumira. So twihuse cyane rero turaza muri application yacu ya FMC Pay. Ni ngiyi niba utayifite cyangwa se utariyandikisha, reba muri video zanjye aho hasi ubanze urebe ukuntu wiyandikisha ndetse n'ukuntu ukora KYC. So video ikurikira iyi ngiyi irabikwereka cyane. Hanyuma rero ukimara gufungura application yawe, niba udaheruka kwinjiramo barakwereka uburyo ukora login, hanyuma ukore login winjiremo. So nkuko muri kubibona rero, muri kubona aya madolari dufiteho na amadolari 11. Aya yose twayakoreye nta muntu dutumiye ndetse nta tutanashoye. Ngiye kukwereka rero uburyo aya madolari yaje n'uburyo nawe uri buyakorere na condition bisaba kugira ngo ubashe gukoreramo amafaranga kandi udatumiye umuntu n'umwe. So hano rero, hano FMC Pay ifite uburyo yazanye ariko abantu benshi ndakeka ntibabuzi. So ubu buryo muri kubona ahangaha bwa tap to earn got free 1000 FMC Pay daily from FMC Pay. Ni ukuvuga ngo ubu buryo ni uburyo bwo gutapinga FMC Pay ku munsi 3,000. Ni ukuvuga ngo baguha FMC Pay 3,000 za buri munsi kandi nta gishoro utanze. Izi FMC Pay rero ubona 3,000 nizo twebwe turi kubyazamo aya madolari uri kubona hano kuri balance. Abantu rero benshi bazi ko ngo kwiyandikisha muri FMC Pay ari ukuza ugatumira abantu, nituza tugakanda hano kuri referral tukahakanda, turaza tujye hano kuri, turategereza gatoya. Yes, nituza hano tugakanda kuri my referrals, hano muri kuhabona hano handitse ngo my referrals. Ndagira ngo mbereke ko nta muntu n'umwe nigeze nomira uri hano kuri iyi account. Murabona ko abantu bose bari 0, nta muntu n'umwe uriho nigeze nomira. Kandi nkuko muri kubibona hano kuri balance yanjye mfiteho amadolari 11 yose. Ushobora kwibaza ngo rero aya madolari nayabonye gute? So hari abantu rero birengagiza utu tuntu muri kubona ahangaha, kandi utungutu nitwo tuba turimo aya madolari. Ngiye kukwereka uburyo uzajya utapinga utu tuntu buri segonda, hanyuma nkwereke n'uburyo naho utu FMC Pay duke baguha tujya, ndetse n'uburyo udushyira hano kuri balance kugira ngo balance yawe yiyongere. So no kuvuga ngo icyo ukora wowe uraza ukagakandaho nk'uko bagashyizeho, hanyuma iyo ugakanzeho rero bahita bakwereka handitse ngo claim, ugahita ukreminga, biba ari ibisanzwe. Hanyuma uhera hano kugira ngo no kuvuga ngo uraza ugakanda hano, bwa mbere ni home, bwa kabiri ukaza hano kuri market naho ukahakanda. Reka tuhakande. Yes, umaze kuhakanda rero nabwo urategereza bakakaguha. Murabona ko bakaduhaye, hanyuma ugahita ukanda hano mu mutuku cyane, no kuvuga ngo zihita zijya kuri balance yawe. Kiba gisigaye uraza ugakanda hano naho kuri trade, hanyuma nabwo ugategereza. Yes, naho bahita bakaguha, hanyuma ugahita ugakanda. Izi FMC Pay ugenda ukreminga hano nizo zigenda ziyongera. Reka mbanze mbereke rero uburyo uzibona ndetse naho zijya. Uraza ugakanda hano kuri wallet, hano nkanze murahabona nabwo barakaguha. Yes, murabona ko hano harimo 12 ukazikandaho. So kugira ngo rero uzibone, uraza ugakanda hano kuri spot. Yes, ukahakanda. Hanyuma rero iyo umaze kuhakanda, murabona ko dufiteho 1000. Yes, no kuvuga ngo iyo umaze gukanda kuri spot rero bakugeza hano. Hanyuma iyo bamaze kukugeza hano, urabona ko kuri balance yacu dufiteho 5,000. Urabona hariho 5,000, ariko mu 5,000 dufite hano, ndagira ngo nkwereke kano kantu kuko niho ruzingiye, ni nabwo uzajya uyabona. Muri ibi 5,000 dufite hano kuri balance rero, murabona biri hano hejuru kuri equity vary niho biri, ariko hano hasi hari n'izindi zitarafunguka zisanga 3,500. Izi rero zitarafunguka rero ushobora kwibaza ngo zifunguka gute, kuko nizi ziri hano kuri balance zavuye hano. Ushobora rero kwibaza ngo
zifunguka gute izi ibihumbi 3500. Mwibutsa ko ku munsi baguha ibihumbi 3500 by'ama FMC Pay. Kugira ngo rero zifunguke nuko ukora iki? Ukora deposit. Nubwo wa depositingaho idolari rimwe, cyangwa icyo usabwa ni ukuba active kuri FMC Pay. Ushobora kudepositingaho idolari rimwe, hanyuma izi zose zigahita zifunguka zikaza hehe? Zikaza hano kuri balance yawe. Murabona yuko twebwe twakoreyeho trade rimwe, ariko urabona yuko hahise hajyaho ibihumbi 5 kuzo twari twatapinze. Izi nzitapinze muri no minsi, ariko izi ngizi nazo zifite agaciro ugereranyije n'ibihumbi 5. Mwabonye ko ibihumbi 5 bingana n'amadolari 11 n'ibice birengaho. So izi rero nazo kugira ngo zifunguke zibe zajya hano, nuko uza ugakora trade. Niyo washyiraho idolari rimwe hano kuri FMC Pay, ako kanya ububaye active. Ubu nibwo buryo bwa kabiri rero ku bantu mwagiye muvuga ngo FMC Pay ngo nta kigenda cyayo, ngo bisaba ngo gutumira, watumira abantu hano. Ubu nibwo buryo abantu turi gukoreramo amafaranga. Nawe va yukoresha ubu buryo, nubwo watapinga ugatapinga ibihumbi 50 ugashyiraho idolari rimwe ahangaha, izi zose ubona hano zihita zifunguka, hanyuma ugahita uzibona kuri balance yawe. So kugira ngo rero ziza hano hejuru hano kuri Equity hano muri kubona, ariko ntago biba bihagije. Ikindi uhita ukora, urasukaza hano handitse ngo hano mubona hano handitse ngo convert raw value assets to FMC Pay, niho uza ugakanda. Yes, iyo umaze kuhakanda rero nk'uko nari nabikubwiye, usanga ziri hano za zindi zose zafungutse, usanga zaje hano, usanga ziri hano handitse ngo approve FMC Pay. Hanyuma hano bahita bakwereka uburyo ugiye kuzikonvatinga, zigahita zijya hehe? Zigahita zijya kuri balance yawe. Hano bakwereka izo ufiteho, hanyuma iyo uje ugakanda hano kuri convert, bakwereka izo uri bwakire hano kuri approve vari. Hano bakwereka izo uri bufate, hano urazibona, ndetse n'izo bari bugukate. Ujye wibuka ko bagukata kabiri kwijana, nizo bagukata. Inama hano rero natanga ngewe ni ukuvuga ngo hano ngewe inama nakugira mbere yo gushyiraho idolari rimwe cyangwa se arengaho kugira ngo zibe zahita zifunguka, banza utapinge nyinshi. Gutapinga ni ubuntu, ku munsi bakwemerera kuguha ibihumbi 3 bya buri munsi. Banza utapinge nyinshi, nubwo watapinga ibihumbi 100 cyangwa se ibihumbi 10 yenda da, reka turekera aho ngo tapinga ibihumbi 10, hanyuma wohereze. Niyo wanyandikira ukambwira ati ngiye natapinze ariko nkeneye uburyo nazifungura zikajya kuri balance hano hejuru muri kubona hano, niho nkeneye ko zijya. Nakubwiye ngo iyo zageze hano kuri balance uba wemerewe guhita uzibikuza. Niba utazi uko babikuza hano muri iyi wallet, reba hasi mu mavideo yanjye ho hasi, urabona uburyo nabikuje. Ndumva hariho video nk'eshatu cyangwa enye zikwereka uburyo babikuza hano muri iyi FMC Pay. Niba utabizi reba hasi muri video, urabona video ibikwereka. Nakoze video zigera muri 3 ndi kubikuzamo hano. So rero ibyo ntago ari ibintu naza kubigisha, cyane ko kubikuza nta nuwo byananira. Yes, rero ubu buryo burakora neza cyane, ntago ari ngombwa nguze wowe cyo ukora uraza ugatapinga tuno tuntu baba baguha, ni ugukandaho gusa. Urabona ko hano harimo 14 ukazikandaho gutyo ni ukubatapinga, nta kundi. Utu tuntu rero musuzugura nitwo twebwe turi kubyaza umusaruro. Yes, ugatapinga nk'uko muri kubibona mbigenje, ugatapinga ukaza hano no kuri peer to peer naho ugategereza. Yes, hano banza two ntatwo batanga, ukaza hano kuri wallet ugategereza bakakaguha. Urabona twari dufiteho ibihumbi 5, twari dufiteho ibihumbi 3500. Nidusubirayo murabona ko byiyongereye, hano bibaye ibihumbi 3, bibaye ibihumbi 350, ibihumbi 3538. Nuko zigenda zizamuka rero.
rero abantu mwari mufite ikibazo kijyanye no kuvuga ngo FMC Pay ngo kujyamo no gutumira, yes nkuko mubibona hano kuri account yanjye nta muntu n'uyu n'umwe nigeze numira. Washaka wakinjira ku bushake bwawe, ariko kwinjiramo hano ntabwo ari byo bituma tubona amafaranga. So rero icyo nababwira umuntu wese ukeneye kwiyandikisha, link ndayibasigira muri description. Mwiyandikishe. Niba utazi uko wiyandikisha, video reba aho hasi aho ngaho video iza ikurikira iyi ngiyi, niyo nashyizeho nejo nayishyizeho, urayisangaho niyo video ya kabiri ikurikira, niyi ngiyi ikurikira. So rero wowe urayireba, mbere yo kuyireba hanyuma ubone kwiyandikisha, umenye ngo ndabikora gute. Ni nacyo kiza, ubanza urebe video igufasha kwiyandikisha, hanyuma uriyandikisha wamaze kureba video igufasha kwiyandikisha. Igiciro cya FMC Pay rero muri kukibona hano, murabona ko igeze kuri 0.0022975. Iki giciro rero ni kishi ugereranyije na FMC Pay bakubwira gutapinga buri munsi. Murabona ko ku munsi baguha ibihumbi 3. Niyo mpamvu rero abantu turi gukoreramo amafaranga, abandi ati nge natumira gute? Ntabwo ari ugutumira nshuti yanjye, ngwino utapinge nkatwe twese uko turi kubigenza, hanyuma uzukoreramo amafaranga hano, ureke ubunebwe. FMC Pay irimo amafaranga, niba utararyaho rwose ntuzizere ko hari n'indi application izaguha amafaranga nkaya. Nufata 0.22 ugakuba n'ibihumbi 3 baguhaye, yes urabona ko na amadolari 6. Nukuvuga ngo ku munsi baguha FM gutapinga ibihumbi 3, ubwo biwanye n'amadolari 6. Nuko turi gukoreramo amafaranga, ntabwo ari ugutumira abantu. Ushaka wakinjira cyangwa se ukanabireka, ni ubushake bwawe. So rero ndabashimiye, nagira ngo ngire kiriya kuri iki kintu. Abantu rwose mutari kubasha kujoininga muvuga ngo FMC Pay no gutumira, harimo uburyo bwinshi, ahubwo icyo utaramenya ni amakuru y'uburyo bikorwa, ariko ndayaguhaye. Wibuke gukora subscribe hano kugira ngo ujye ukurikira update zose. Group ya WhatsApp nayo ndayisiga muri description, ushobora kuyicaho ukanya kufasha ubwo ari bwo bwose ukeneye nkabugufasha. Thank you so much. God bless you. Imana ikomeze kubarinda. Turabakunda cyane.